ini suap natural segera kafiranse awalnya tiong berarti dari awalnya مانيش ده سواقنا تبل حالن جاي سوا حوي حبني سوا بتاعي بانا مبرهتي هيو لاتنتي سواقنا معري بس علمنا سرقكمنا علم تسقيلات بالبزلة وانديرانا سلاتنا أبكم سلات جونكم أبزلتنا سواقنا بقصتنا بناتكم مخنا سلهم فرقنا سلهم تحبينا أبزقون وطا جيزيكم عليكم سنة حبلكم من القص كنفبر تلالينا قلونا قسنوا سواقنا شحبوا أنت زي كبر حدكم نحنا قلناكم أبوني ريساكم كخبر كنبر إيو حسابنا يمرد داتا زلت صحيح كلامه كأننا أتو نحنا صدقكم كأننا أتو نحنا بتعبيتكم كأننا أتو نحنا دكم قسنوا أبتنا يزال على ملككم تدالينا قلنا كنزازمو أرسكم تدالينا قلنا كنزازمو لوبهم تدالينا قلنا كنزازمو دليتكم نسيو دليتنا كلنا حسابنا يمرد داتا عودنا الدنيا كنعود عسكم تخطينا حقنا قرصهم بسمكم سمينا نايقدن يو عودنا كنعود قاعدنا كبرن زخرن سواقنا عودنا نايقدن معاد قدمي Haji apalanya itu iyo donna Bismillah. Questa è una poesia da un punto di vista di una donna e si intitola Io donna. Che ne è stato nella mia guerra, dei nostri ideali, della donna soldato che ha abbracciato i cugini solo per sete di libertà. Io donna, non più soldato, raccolgo le pagine ingiallite, lacerate e calpestate dai nuovi padroni, nuovi invasori del mio presente, pagine che raccontano soppressori, dittatori, armati di odio, superbia folle, hanno come unico obiettivo quello di calpestare i diritti umani della mia gente, traditori dei loro interessi, dei loro stessi ideali, che non fanno altro che torturare, ammazzare bambini, giovani e vecchi. Nelle prigioni marciscono tutti coloro che provano ad esprimere un briciolo di pensiero di libertà. Noi donne, portatrici di vita, difendiamo questa pace con mani e denti. Siamo chiamati a strappare con forza dalle grinfie di questi traditori. Proteggiamo la vita di falsi profeti dai conflitti inutili. Uomini senza memoria e senza vergogna stanno calpestando gli ideali dei partigiani, che hanno sacrificato la loro vita per il libero vivere e il libero pensiero. Hanno versato sangue per dare vita a un'intera generazione. La vita, appunto. La vita è un dono troppo grande per affidarla agli uomini senza memoria. I morti partigiani ci chiedono rispetto. Non fosse altro per l'estremo dono della vita che hanno sacrificato per la libertà. Libertà di pensiero, parola, del diritto di costruirsi il presente e il futuro. La nostra gente sta ancora morendo, le nostre mamme non hanno ancora asciugato le lacrime e adesso sono chiamata io a piangere il sangue del mio sangue e sono qui che mi chiedo quella lacrima che mi bagna il viso. Che ne è stato della guerra per l'indipendenza? بقص خرجنا العالم تاع موهن أقص عماتي مكان كان صمود مقص بدي ما سين بقص بحالي مكان عمنا تستولده كيف كبر مخابنات ناس قلده مبرنا هدف دعا كدم زعبده زتوكونا حلنا عمد زلمده تأكيبا ما بحاسوت متخدو ماني مهو كي أمام لمس ولا الجريان تعود السؤال انت عارف تعرف بزنبرو اننا نقدر نحكي وسر عس انت قلت انا قاعد تزبفو سمعت اكتاوية من بلدهم عجبها
Grazie per essere qui con noi. Allora, oggi oltre a ricordare i nostri martiri che hanno perso la loro vita per la liberazione dell'Eritrea, siamo qui anche per ricordare gli uomini, donne e bambini che stanno morendo per sfuggire da uno stato sotto dittatura, alla ricerca di una vita migliore. Uomini, donne e bambini che scompaiono nel nulla, che vengono rapiti, e per non parlare di traffico umano. Dove andremo così? Dove quasi tutti fanno finta di non vedere niente, ora di svegliarsi. Per questo sono qui a chiedere a tutti gli eritrei, anzi al mio popolo, all'Eritrea, di dire basta, e ai sostenitori del Presidente, mentre voi sostenete una sola persona, noi lottiamo per il nostro popolo, per la nostra Eritrea. Mentre voi vi inginocchiate innanzi a lui e baciate le sue foto, noi ci inginocchiamo davanti alle tombe delle persone che abbiamo perso per colpa sua e baciamo le loro foto perché è l'unica cosa che ci è rimasta. Severo, tutti uniti per la libertà di parola e pensiero, per la democrazia e i diritti basilari che ogni essere umano dispone. Grazie. Grazie. برموكم سي هذه بدنا أشياء زين. سي خمسة عشرة السماء قرنا يا خمسة السماء قرنا. الدنيا وانا على حد زي شيء درهم هون تي العلم بالعالم شيء. تذكر في سبب هذا هذا حكي. نعنا إنترتين كم قبل مثلا برنامج ندم الفوتومتي زبرنا تاريخ الفوتوم كل اللي معنا هي أقوالنا. لحد وصل زبرنا يقول بهذا كله نعنا سنسال. نعنا تاريخ عين فوتو تزبز حنا قالنا من كم زيدا تزبز حق زين كيس تشون عشان نقول الله معنا أنا على أبنتي مو تقنينا.